HDP Community Hall Ahiamalong HDP branch kese richi ki basong atum pen SSLC la pen SS sasat lang kiun dun atuma pan ka cha cha mek kedeng po. West Karbi Anglong District Congress Committee pen son pli alam thea puthak APDC la phan pinpura lo kapajir. CPIML Revolutionary Youth Association mate thihek pen RYA Hills Committee Karbi Anglong pen pherang kya mei kangni. Kadom nele berto thambang Sonro Singh Rompi. Aprang si North East Karbi Live kelangara dona phan kadom na pajrik lo kadom. Tante pini arsik jet apan sodda ga bertan non anton pen ajikta. HDP Community Hall Ahiamalong HDP branch kese richi ki basong atum pen SSLC la pen SS sasat lang kiun dun atuma phan ka cha cha mek kedeng po. Lakhain ko raisi Borjan constituency angkang HDP Community Hall along HDP branch karbilo Charlie asong mate kese richi ki batum che patir pi ponsi non herjong SSLC la pen SS sasat lang kiun dun atuma phan ka cha cha mek paman po. Patumi Vosika Chiklo ni Pai Cricket Home Arni Ada por 5 Sir Cap apor Malom pen HDP branch kese atum che patir pi ponsi metric asat lang na pen higher secondary asat lang along mesen ang take pen ke chipon dun lo Charlie atuma phan karcho asai kedeng po. Labangso karcho ajai mek along aluhiaman pen kache tongdun lake Dilai Higher Secondary School principal Joya Juti Teron P lapen kese tripia me amepu Thompson Trong P kese Diffu District Committee along amepu William Tiso Bokazan District kese amepu Raju Ingling Bokazan District kese Committee Kongchon Bang Desoi Teron Rada Cyclem Bang Pusing Timung Harlong Bi Kathar pen chenglok penang an kete kiding atum chetongdun. Lason si bangso amelong aluhiaman pen kache tongdun KS tripia me amepu Thompson Rongpi pen SSLC la pen SS sasat lang along kyun dona somara tuma phan ke than pon lake nanglitum metric asat lang kyu undun ke ekopailo athei nanglitum kache paduk alelo lasi putot non e franke bang jilang asat lang ta meke mesen ja phan ilitum por ipik nalang lapen akinang sor kapachini kangtung lake loka charli somara tum pulote arakia hormu chochedet nangji lapen jirpo jirpita me chepahilo chot nangji pusi lamthi chepek lang pon. Lalote ilitum akar biatum tap bangason IAS officer UPSC officer Dr. Lahita mi ilitum mandun po nasikaita kacharli abang ke ington tedet nangji pusi bangso amelong aluhiaman pen kache tongdun kese amei pu Thompson Rongpi pen labthi chipek lang po ason se bangso amelong ke chengsi kar chopon lake higher secondary asat lang ki undun atuma phansi ar chopon lo lapen puthot metric asat lang ki undun au somar atuma phansi ta me ingsamjin pen kar cho asai dek ponno. Lason se patumi bangso karcho aja me kache patir pi pona tumamen lake Thompson be HDP branch ke ase ame phula pen atur tok be HDP branch ke ase akongchon bangatum sila bangso ame chepatir pi ponlo lapen bangso ame long bang phokebra bang trok satlang along kyun dun au somara tuma phan mesen pen archo ponlo sonsi meita me mesen pen pachun ponlo Kembapet HDP branch committee akan Joji untuk cerap jadi sidang ini program pacundu program lagi felicitation from career guidance SSLC dan HS atau mapan kartu program oleh itu na join ini program hero pada felicitation atau program film. Mapan tu ini total 89 something the one like event non lagi di area cot itu mungkin tapi kita ambil itu ulang, kalau dulu di lain itu kalau dulu masih morning abang ke, kami tu chat ko, pagi tu muncul ko, macam apa, kalau dulu nak anti tempo. First division bang, kita macam apa? Apa itu? Ini nanti tu first division ke higher secondary atau no, 11, 10 ni apa? Ini class 10 atau 15 itu, kita rest ke second part, so si. Class 10 na bang, highest percentage dami naman tiklong ka lagi 70%. Okay, class higher secondary long ke 67 point something do na ano topar ko lang kita. HDP high school pen winning matriculation Southland and check dan ali on message basically mo de improvement lang. Particularly जो से HDP high school में पांच से जी पुरोधान के चुनिंग करना नाम पुरोते किन्हीं के अंतुप पे लो ये चुनिंग करना नाम पुरोते इंजीनियर टेंग पुरोते 14% and 13% यान वे
Jadi piningan bang ke 67% tentang lelo piningan bang ke. Apa nak kile ajo ini udam ji bukan ke litum pen pati pi ituning free coaching tapi kondo itu 3 months back kami pi kondo. Lalu 3 months along ta IM nang cerap untuk Eurocard sadu dan keprek klembang pun nang cerap untuk alam biro pinanji. Because without them litum teachers bermanta salary tapi tidak jadi kondo. Masih alam man curo lo so ada aben cerap bom lang si ni hello so that itu mas society nang mesen ji benami bompo alam mesti cerap bom lang. Once step forward itu di education system ini, nanti kami saya anggaran klaim itu mana itu DP branch. Yes, itu kacing baik itu, sampai lagi itu klaim back ji. Karbi Anglong Borjan pen Amar Singh Bay report Northeast Karbi Live. Tang tapini adun thua kenang sada bertan non antor pen arjikta. West Karbi Anglong District Congress Committee pen son pli alam thea puthak APDCL aphan pinpur alo kapajir. Nijang Karbi Anglong patumi vosika chikloni phai cricket thom arni West Karbi Anglong District Congress Committee ahin pen Mary Hing ador ke papat alam the pen chenglok kenang son pli alam thea puthak kemang paduponsi Assam Power Distribution Corporation Limited aphan pinpur alo pajirpon. Bangso Pinpur Alo Associate General Manager Deputy Manager Assam Power Distribution Corporation Limited APDCL Guwahati Troxy Nercap EC 5A EC Pli Aphan Panongsi Sub-Divisional Engineer Dongkamukam Electrical Subdivision West Karbi Anglong District Arideng Pensi Pajirponlo. Pinpur Alo along ke tokpon kemang pon son pli alam thelake ke chengsi rihing ame ador pabat lem ter apthak nonamat pawedat nangji. Adun tu smart meter penajok rat avi kachong si papathang non amat katar lip padora rada phanakang sai palong nangji lapen kethom kaphang ok apara hut load setting pawedat nangji lapen pli abangke kedamtang Assam Assembly bangphu kilika hut akijoy pen rada phan rihing ame pipajir ponji pu lamchak chepachok nangji pura pinpura lo along jongponlo Rihing ame unit 3 along awe ador pabat lemte rajok arni bang anong arni chodunchot thela chong doi chot lapen lohan chojor chot arara phan kepasunglo hormu ador kepaso rihing ame ador kepaso lahe rada long tangka churungsi sarkar kachari lapen rada tangka apuru kapana hok asai keklempura pinpura lo along akoi piponlo Labang Saja Mek West Karbi Anglong District Congress Committee ame pu Sing Teron Jalin Ponsi Jaime Galong WKA DCC Dunmei pu Longwell Phangcho Dunmei pu Barim Elis Ingtipi Kongchun Bang Honsing Inghi Chatra Singh Teron Youth Congress ame pu Augustine Inghi District Mohila Congress ame pi Kareng Phangcho Piatum Chetongdom Nijang Karbi Anglong Wathat Lang Sopen Longki Rongpi Report Northeast Karbi Live Tang tapini adun thua kenang sada bertan non antor pen arjikta CPIML Revolutionary Youth Association mate thihek pen RYA Hills Committee Karbi Anglong pen pherangke ame kangni Patumi Vosika Chikloni Phai Cricket Thom Arni CPIML Central Committee Asai Hemalong Revolutionary Youth Association mate thihek pen RYA pen krongsai ame ingni det pen puthot pherangke ame kangni pontu Labang Samelong Revolutionary Youth Association mate thek pen RYA Tiripyame akong chon bang Niraj Kumar tame Delhi pen Dipu Anwangsi Chetong Dun pen Bidisore CPCRD dot alam the chingki chengwai pon Lasonsi Niraj Kumar alang lipen kaningje pon alam ke lake puhenlo Bharatiya Janata Party mate BJP atum det amulok lapen riso ejang atuma phan ka chong thuipon Inut pen lakre pho atangka account along nang thap piji lapen chokama motame pipon FG po alam chak chobai hehuya pot tame ningkang samse chipeklang pon Halapu Bimol Terang Revolutionary Youth Association mate thihek pen RYA akong chun bang West Karbi Anglong tame chetongdo Tang tenon CPIML Revolutionary Youth Association Hills Committee Karbi Anglong pen pherang kyame long kaningje pon alam thelen nonang ton pen arjik sinang RYA that CPIML asai hamlong RYA Dak Hills Committee pen Assam State Committee tum jointly bin executive chingwai pon padolo la sulong tamen tum la RYA National Council General Secretary la Comrade Niraj Kumar Senang chitong lo dak
lapen itu dak Karbinglong long Hills Committee dum President Secretary including Office Viral tum dak dolo lapen itu arwaya kemangga lah hello biso yang pan sakuri kolong na lapen khai long ri cerai kom nangi lapen isi ham phanglong akhai no do putel hai pan pami poni phan sin tum arwaya kemang kon lah hello lapian itu non thano jude assembly non eka gosani dilhi long dei hala dak mage along ritin banda dami sonda tak sin tum Karbinglong arwaya Hills Committee banda tak stong mendo non itum riso yang pan sakuri chi itum kelong le dak Narendra Modi Prime Minister khai pulo ciklo yon long ciklo nali ningkan sinong kutini sakuri pi bu pini so sakuri ke pini kan kutila pini ningkan ke peng konon no bosot plus lo dasila solong kami itum riso yang Karbinglong pan oreng war sai nan kelong guna ngaru lah dasila hai long kami riso yang pan oreng war sai biponing la pan riso yang sakuri gelong de oreng war sai long de pan unariom biponing itu makemang do arwai banda je unariom atuman ciklo yon long 5000 atangka biponing sakuri yang tete alar lang pan so diman mata do dasini tum non eka gosoni bangke nitum dak riso yang nan cepeng konsi hadak Delhi long se jawab pak lam pun itu madak riso yang mempan war sai kelong le putak bangke asini lalu murid long ni lo solong so ke adung dala je entum arwai kemang galelo riso yang pan sakuri pinangi lapian istiham hanglong social activist malera kai no doblo to pak laripan lapian det nongri ke cerai ko impan lapian solong tamen entum arwai galelo CPML youth wing lo lapian entum hemprek ke hanglong autonomous state article 2 proilang dun kai kita arjap dun wer asitum CPML long claim raper mang lahelo je CPML youth wing arwai ke lapian dak CPML tum hemprek hang ni Karbinglong long ta lapian dak Hills Committee lo lapan state committee lapan central committee dalam support kroi pambe la autonomous state article 2 pro ke CPML ban ke so bosin itu dak pinidak CPML program dengan sa arwai ke hempe ku thalang tar jabdum so yang apul ku thak dele kap jaboli party long tar jabdum lapan arwai ke hempe ke hang long ka kira ar jabber ko asnilin pachini lo tabang solong kedam tang arwai dadak Karbinglong arus kami arwai tuam hang pat dekat kan central government tumapan dakla Karbinglong arwai hinten mane pachini lo maje ni tum Karbinglong sort mane kentrek nangji pa bangadang tum arwai asong pendet penika pachini to tum makan dak bangke tum ke miurom tam bangke kilo gudang tang banon het India President kimi Drupadi Murmu ji meda make hai panta tum dak bangke fast lo dak CPML party pen lapen arwai aisa KNC latum sectional ban tum miurom tan pajir do dak Karbinglong disulong dam do lapian aku 2016 ada citizenship amendment bill ulang ran itu mangke CPML party panel arwai aisa dapat sectional organization bentuk memorandum apa jertang tol haita dasnum akan tu ya tengda memorandum kapal dam do tang manda lasu basin itu pinanta CPML pun itu klaim rapelo la hempe autonomous state pachoni pansi nonta central pun deploy pame central committee bande lasu basin itu arwai pen kai klaim rapelo arwai CPML yuding lo asnan tu mathan paklar la itu labang sunang tum la memorandum ke pajir dam hutan hat tum kan kopia alam ke kini jume sam sunang cak don mana cerap don dik pangki kudoma mata aka pre kopia alam ini gitu tamane labang ke je hala tumala sopur bangke tuma parents party dum do SPC secretary akya itum laso bang approve bangalang tum dong dong bola bang detail bangke same hala dak 11 party congress long dan tum che tong lo dak partner ju ta recently ta hala dak tame all India national general secretary Dipankar Bhattacharya akya hadak tame la ini time se live telecast में पिलो थे Karbinglong Hills Committee man के टाइम impact status itu में जो kon lo separate sip solam kita ninge do itu mana थे नong pan के अतन detail नहीं बताइला party pan arti चलो सब उठा kan के labang sunang jok kon lo kan inde bang kala India Prime Minister nona kan hala nona presiden kan inde pamam ta ko pre चले लासो पुटा तुम पार्टी ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी CPML है CPML जनरल सेक्रेटरी Dipankar Bhattacharya हालंग ना सुनिए लो मीटिंग लगे 11 party महा कांग्रेस CPML नेशनल कॉन्फ्रेंस तुम पिनी tak CPML Hills Party Committee Office long RWA meeting patuik long sinon non thajong alang li kading je abang ke nilitum RWA General Secretary lo Niraj Kumar alang li kading je bang ke non ilitum Karbi lo ba kosam lo purala ilitum degalong Karbi India degalong kosong si risoi jang tu makisung ma alang lilang than pon iklo kami tu mopan than bang ke non kosong si la Modi sarkar itu mana chong thui ma 15 lakh job nang chong thui jat puselang non alang ni non nang than iklo itu pan ampar ke non nilutum agos 1 tarik youth parliament doji Delhi long lasi hadak Delhi long kadokawe India angkang Bharat angkang pen
risto jang nang chitong jitum to oji si dak il militum kar benglong pen ta kidun ji pasin militum chisek bomlo kardok militum kaching mai bangke pinilo militum da kaching mai bangke non koson si militum phan la government tum modi gov tum BJP tum militum mana chong thui je dak ini tu masa kuri nang PJ aja jipu, langsung nang PP pen ajong thui, angpar ke kecarai kom la riso jang pan kecarai kom, kosong si mana cerai kom neng mana cerai kom tek the, lahai ajok ni lutum pini cidak langsung mai long ni lutum cingbai pot. Te langsung la Modi government penon la dead arlo riso jang pan kacong puya kap kai. RYA tum kopisi mana ke kam ke boleh mata kacadang kacesong pan dilap sana ken kam ke teng kam tu Masinon nilitum la kita laso puthak non kepini pangai nilitum la youth parliament long itum la dak Delhi dam po dak nilitum la bene hadak si aja ta nilitum cingwai cingsai dan po dak si non dak ilitum la kar biang long along ta PPC ki sung nilitum hadak thanun po la si dak nilitum hadak cingwai dun po Karbi Anglong Dipupen Pradip Rangpar report Northeast Karbi Live. Tanda pini prime time abirta kelaan pen si kantonik lo. Kadawe panta kurang tu lapen dometak ne.